Bakwethu sekuyikudibana njalo kuhlelo lwethu lamaviki wonke buza iBhayibhili likuphendule. Siyathokoza ukubana sihlangane njalo ukubana sixoxe ngelizwi likaNkulunkulu. Ngihamba labafundisi bami ababili lamhla sanele, umfundisi uCK Mpofu lo mfundisi uOb Mpofu, mina ngingumfundisi uNdlovu Esindlovu. Bafundisi siyalamukela. Siyabonga, salibonani balaleli. Siyalamukela kuhlelo lwethu lamaviki wonke buza iBhayibhili likuphendule. Okhuluma ngumfundisi uMpofu CK. Salibonani balaleli. Siyalamukela njalo kuhlelo lwethu lwale iviki lapho sifunda khona iBhayibhili sindawonye. Okhulumayo ngumfundisi uOb Mpofu. Sengathi uThixo angaba lathi sonke. Siyabonga. Siyabonga bafundisi, siyabonga balaleli. Singakangeni kuhlelo lwalamhlanje, ngithanda ukuthi ngihle ngithi kini ngilogwalo olutsha engilukhuthazayo lendunika mahala njalo kancitshane. Ugwalo lolu Steps to Christ, izinyathelo eziya kuKristu. Ugwalo lumnandi okumangalisayo ongaluthola mahala. Thumela umbiko wakho unombolo zocingo u0718 444 196 0718 444 196. Bafundisi, kasingenene endabeni yosuku lwalamhlanje. Lamhlanje sikhangela indaba yekhisimusi eBhayibhelini. Indaba yemnandi soba ukhisimusi. Ake sixoxeni ngendaba yekhisimusi. Intoni balithi Christmas? Kanti kuthiwa khisimusi ngesindebele esivela khonapho. Siyabonga. Mhlawumbe siveza igama elokuthi Christmas elesikhiwa. Ligama elibunjwa ngamabala amabili. Igama elithi Christ lokuthi Mass. So ukuthi Christmas ukuthi iMass kumbe inkonzo kuthiwa iMass eyenziwa ngosuku lokuzalwa kukaKristu. So yikho kuthiwa iChristmas. So ligama elilokwenza lokuzalwa kukaJesu. Nxa singakubeka ngaleyo ndlela. iMass ngesindebele angazi ukuthi singayibalisa sithini, kodwa inkonzo ethile eyabisenziwa ukuthakazelela uJesu. So nxa kuthiwa Christmas ukuthi iMass kumbe inkonzo eyenziwa ngosuku lokuzalwa kukaJesu ukuthakazelela ukuzalwa kwakhe. Ukuzalwa kwakhe. Ngibonani kucacile mfundisi, nxa singakangeni kakhulu abalaleli laba bayakwazi. Mfundisi CK, angazi ukuthi lina lakhula lolu suku kwakusenziwani, kodwa ngiyakhumbula ukuthi thina sakhulele emakhaya kwakusuku lokunathi mazo yayingaphonga unathwa nje kunjalo mfundisi namnede namafethu yilusuku lapho esasisidla khona isinkwa sibe sinengi sifaka ijamu lebhada ngalolo suku. So thina sasikukholisa sakhula kakhulu mfundisi ikudla. Kodwa ake sikhangeleni ukuthi eBhayibhelini lolu suku lukhona yini usuku othiwa kumbiba lithi Christmas lona lo likhona eBhayibhelini? Siyabonga mfundisi. eBhayibhelini ungaze udinge kusukisela encwadini yakuqala ekaGenesis uze uyefika kuSambulo, alikho lelo bala. Okukhona eBhayibhelini esikwaziyo ukuthi uJesu wazalwa. Kodwa iBhayibheli kayisitshela ukuthi wazalwa nini ngolesingaki. Njengalokho iChristmas yethu yalapha emhlabeni, ikhisimusi yethu lapha sisithi khona mhla ka25 December. Singakhangela ikakhulu ngesikhathi azalwa ngaso uJesu ngokulandisa kwelizwi likaNkulunkulu iBhayibheli. Abelusi babeli beselusa izimvu. Ungaqathanisa isikhathi ababeselusa ngaso lenyanga le kaDecember thina sithi yo ikhisimusi yethu mhla ka25 kakuhambelani. Ngoba bona isikhathi ababeselusa ngaso sikhangele enyangeni kaSeptember lenyanga kaOctober khona phana. Kodwa iBhayibheli alisitshelanga ukuthi uJesu wazalwa nini. Ngiyindlela angazi ophi ukuthi ungakwengeza khonapho ukuthi mhlambe kulesizathu ukuthi uNkulunkulu engazanga aveze. Engcenye ukuzama ukuthi sichasise lapho singakhangela isibonelo sendaba kaMose. uMose amaJuda babemqhakathekisa kakhulu. So iBhayibheli lithi uMoses wafa kodwa kulamuntu okwaziyo ukuthi ingcwaba lakhe lalingaphi. Okwayenza ukuthi uNkulunkulu abafihlele ingcwaba likaMose ukuthi wayesesaba ukuthi bazalenza isithombe. Bagcine besenze njani? Belikhonza. So ngesinye sesizathu engcenye singayenza ukuthi usuku lokuzalwa kwaJesu maybe lwafihlwa ngaleso sikhathi ukuthi abantu bangabi kwazi ukuthi wazalwa nini, ngoba kwakungayenza ukuthi abantu bagcine besenza khonokho kube yisithixo sabo kulokuthi bakhonze uNkulunkulu.
uzama ukudinga ukuthi mhlambe kuyiziphi izizathu asikwazi angeke. Kodwa iqiniso liba sobala lapha ngelokuthi bafundisi u25 December hayi silo suku Jesu azalwa ngalo. Kunjalo mfundisi. Kodwa kungasenani ngibona ngazathi sifuna ukuthi sikugcizelele kubalaleli ukuthi kuyini esingafaka ingqondo zethu njengamaKristu kikho. La nxa sikwazi usuku kasilo kodwa ke umhlaba uyakhumbula ukuthi uJesu wazalwa njalo. Singakhangela iBhayibheli ke sikhangele ukuthi kuyini okwenzakalayo uJesu ezalwa. Njengoba sikhangele usuku lokusikhangela ukuthi uJesu kanjani wazalwa. La nxa usuku singalwazi singela date esiyaziyo kodwa uJesu wenze njani wazalwa. Ake sikhangeleni indaba yaba kuthiwa nizazi zempumalanga. Mhlawumbe engcenye okunye ngakugcizelela khonapho sikhangela indaba le. Ukuthi indaba yekhisimusi asondaba kumele engcenye ixabanisa abantu. Ngiyabona abanye bexabana ukuthi uJesu kazalwa ngamhla ka25 engathi bayalwa ngakho khona. Kodwa ngibona ngathi okugcizelelwa lapha ukuthi uJesu wazalwa. Kungakhathaleki ukuthi ilanga lakhona yili. So umcabango esifisa ukuthi abalaleli baphumela la ukuthi sigcizelela ukuzalwa kukaJesu. Khona lokhu ukuthi abantu phose umhlaba wonke bayavuma ukuthi uJesu wazalwa. Ngicabangela ukuthi kulithuba elihle khonokho elisinika indlela zokuphakamisa uJesu lokusinika intshukuntshu yokuthi sibekwazi ukuthi kukhona umhlengi owazalwayo ukuthi asindise. So asonto okumele sixabanise yona le. Silwa ngayo bangithi ukuthi wazalwa mhla kabani. Ake sikhangele ke eBhayibhelini ukuzalwa kukaJesu ukuthi sikhangele izigaba zabantu ezehlukeneyo ukuthi sifundani. Siyabonga. Sikhangela lapha kuMateyu 2 lapho esihlangana khona lezazi zempumalanga. Mhlawumbe singafunda nje kuverse 1 sisehla sisiya ku12. Kukhulunywa ngezazi zempumalanga lapha. Ngizabala engcenye uverse ngu11 ngizambala kuphela bese ngilandisa ngamafitshane. Uverse ngu11 uthi izazi lezi zempumalanga zisangena endlini zawona umntwana lo Maria unina zakhothamela phansi zamkhonza zavula izitsha zazo ezilempahla eligugu zamkhunga ngeziphiwo igolide lamakha lenhlaka. So sihlangana lezazi zempumalanga la. Awufuna ukuthi usichazele ngamafitshane ngobani abantu laba ngamafitshane? Kwezinye indawo babizwa kuthiwa ngabantu kuthiwa ngamamagi. Ngabantu ababefundile ikakhulu ukufunda ngokubala izinkanyezi. Babe ngabantu ababeyizikhwica mfundo ikakhulu babekholwa kakhulu ukuthi babesithi bangabona inkanyezi zihamba emkhathini babebona ngathi ukukhuluma kukaNkulunkulu khonoko. Belandela. Babe sebelandela. So uNkulunkulu ke ngokuhlakanipha kwakhe wayekwazi ukuthi abantu laba babethatheka kakhulu babekhangele ukuthi uJesu uzazalwa ngoba babebalile ikakhulu incwadi ekaNumbers. Incwadi ekaNumbers lapho uBhalamu akhuluma khona ngesiprofeti esokuthi kulo Jesu ozazalwa kumbe kulo Mesiya ozazalwa. So babe kukhangelele ukuthi uJesu uzazalwa. Ngalobo busuku kuthiwa babona kule nkazimulo ethile ezintabeni zaseBethlehem. Kwasokubonakala inkanyezi khonapho phezulu. So ngenxa ukuthi bona babe ngabantu ababetaditsha ngezinkanyezi befunde kakhulu. Inkanyezi le bayibona ukuthi kuthiwa inkanyezi le abayibonayo yayingasonkanyezi abajayela ukuzibona. Njalo yayingaso planet. So inkanyezi le yabaphica ngoba babengakazi babone inkanyezi enjalo. Base beyibona inkanyezi le iqalisa ungathi iyahamba. Base bezama ukudingisisa ukuthi ngabe kuhamba njani ngenkanyezi le. Base behamba kuNumbers ngu22 ngale. Yikho lapha ababala khona ukuthi kule nkanyezi ezakuzalwa. Bahle bathi mhlawumbe ngenkanyezi le yiyo. Khonokho kwabangela ukuthi benze njani balandele inkanyezi liyana. Bahle bazama ukubalisisa kakhulu kuNumbers lapho uBhalamu ekhuluma khona kumbe ekhulumisa iprofeti sokuthi uJesu uzazalwa. So baqalisa ukulandela inkanyezi liyana baze bafika ngapi etempelini ngoba kuthiwa inkanyezi liyana yahamba yaze yakuma etempelini. Base befika khonapho babuzisisa ukuthi lapha kule nkanyezi kulento eyenzakeleyo kulo Mesiya ozeleyo la ungapi. Kodwa kwabonakala amaJuda abanikazi bevangeli ngaleso sikhathi bengakwazi amangala kakhulu ukuthi kuzelwe bani. Baqalisa lapho ukudinga eBhayibhelini indaba le yasinyikinya khona sizathinta indaba kaHerod. Herod wezwa lapho ukuthi abantu sebenjani sebephithizela. Yikho lapha abiza khona izazi lezi zempumalanga. Wathi uyalathi wababizela ngasese. Wathi ngizwile lapho ukuthi lina lithi kule nkosi ezelweyo. Alike ngitshele ukuthi leyo nkosi ingaphi ukuze lami ngenze njani ngikhonze. Izazi lezana zathi hayi inkosi lezi ahamba kuMikha 5 ngale verse ngu2. Zabala zathi inkosi le izalelwe ngaphi eBethlehem. Yikho ke lapho abadlula khonapho sebesiyadinga bathola ke
uJesu lapha ezalelwe khona eBethlehem. iBhayibheli lisithona bamnika izipho ezintathu. Kuthiwa bamnika igolide le frankincense le myrrh. Itsho njalo iBhayibheli yesikhiwa esindebele lapha ithona. Kuhle mfundisi ukuthi bamkhonza. Bafika bamkhothamela, bamkhonza umntwana. Ngoba babekwazi ukuthi inkosi ezelweyo nguMesiya. Sebemkhothamele ke bamnika izipho. iBhayibheli yesindebele lithi igolide lamakha lenhlaka. Amakha anukelela kamnandi. So yikho esikubonayo lapha ngezazi zempumalanga. Sibona ukuthi izazi lezi zamqakathekisa kakhulu uJesu ezalwa, zamkhonza, zamnika izipho, zatshengisa uthando lwazo lenhlonipho yazo ngokumkhonza uJesu. Kwathi bathokoza kakhulu, bahamba umango omude kakhulu ukuthi baze bayefika lapho uJesu azalelwe khona. Siyabonga mfundisi CK. Asikhangela abanye abantu abahlangana lokuzalwa kwaJesu. Siyabonga mfundisi. Ukuthi bona sifundani kibo. Siyabonga mfundisi. Lapha sizafunda encwadini kaLuka isahluko sesibili. Sizakhangela kusukela evesini lika-8 kusiya kwelika-20. Ngizafunda lapha eBhayibhelini ithona ke kwakukhona kulelo lizwe abelusi ababesegangeni belinda imhlambi yabo ebusuku. Kwabonakala kubo isithunywa senkosi. Lenkazimulo yenkosi yabazingelezela ngokukhanya besaba kakhulu. Isithunywa sathi kibo, lingesabi ngoba ngililethele indaba ezinhle zokuthokoza okukhulu okuza kuba kibo bonke abantu. Ngoba lizalelwe lamhla emzini kaDavida umkhululi onguKristu inkosi. Lokhu kuza kuba isiboniso kini. Liza kumfumana umntwana egoqelwe ngamalembu elele emjokotshweni. Kwahle kwaba khona kanye lesi sithunywa ixuku lebandla lasezulwini lidumisa uNkulunkulu lisithi, udumo kalube kuNkulunkulu kweliphezulu, lokuthula emhlabeni ebantwini abathokozelwa nguye. Kwathi sezihambile ke izithunywa sezibuyele ezulwini, abelusi bakhulumisana besithi, ake siye eBhethlehema sibone leyo nto enzakeleyo inkosi esibikele yona. Bahamba ngokuphangisa, bamfumana uMaria loJosefa lomntwana elele emjokotshweni. Sebebonileke balandisa ngalokho ababekutshelwe ngomntwana. Bonke abakuzwayo bamangala ngokukhulunywe ngabelusi. Kodwa uMaria walondoloza zonke lezi zinto enakana ngazo enhliziyweni yakhe. Babuya ke abelusi bemdumisa bembonga uNkulunkulu ngako konke ababekuzwile lababekubonile njengalokho okwakukhulunywe kibo. So ngamanye amazwi lapha mfundisi sihlangana ukuthi abantu iqembu lesibili ngabelusi ababekhangelelwe phansi. Udaba lokuzalwa kwenkosi lomsindisi umkhulu uJesu lwafinyelela kubo abantu ababekhangelelwe phansi. Endeselufike kubo udaba kabazange bathandabuze. Ngemva kwalokho bagijima bayabona, bafika balandisa indaba njengoba ke babetshelwe izingilosi. Labo futhi iBhayibheli lihlabelela lidumisa. Labo sebebuyela babuyela futhi besenza njani? Bedumisa bebonga uNkulunkulu. Ngicela ukulibuza abafundisi, sizalibuza lobabili lapha likhululeke ukuphendula ukuthi abantu kade sinxa bethakazela ikhisimusi nje wasikhulumile ukuthi anti bathi bathazuzwa uzalwa kwaJesu. Ngitsho nje hayi wonke umuntu, kodwa ke ngiyambona abanye nje ukuthi babecabanga ngayo uJesu kumbe kuya kulokunye. Ngikhangela laba siwakhanga amaqembu amabili. Laba bamnika izipho zokumdumisa. Laba bafika bamkhonze. Bezwa ingilosi zihlabelela ziletha umbiko omnandi. Umhlaba namhlanje jikelele uyathokoza ukuthi uJesu wazalwa. Kodwa ngasikhangela nje kungenzakala yini ukuthi pho asithuba kwesikhathi lokwenza imali? Siyabo. Engikubona mina okuvamileyo yikuthi kulezinto eziningi ezenzakalayo ngosuku lona lolu olwekhisimusi. Kwesinye isikhathi abanye bathi lusuku mhlawumbe lokuzithokozisa. Amafaro nxa ngakubeka ngaleyo ndlela. Abanye ngizwe besithi mina nathi kodwa nginathakanye ngomnyaka ngekhisimusi. So kwesinye isikhathi kucina sokungathi
izehlakalo ezenzakala ngabantu ezenziwa ngabantu abaningi zicina sezingathi azisahambelani lokuthi kuthakazelelwe ukuzalwa kukabani aziphakamisa uJesu aziphakamisa uJesu kukanti lolu kumele kube lusuku olokuphakamisa uJesu lokukhumbuzana ukuthi kulomsindisi kanjani owazalwayo ukuze thina senze njani sisindiswe. Lokho kwenza mbuze bafundisi ukuthi anti ingoma le ehlatshela lapho kuthiwa udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Unjalo. Ukuthi kuqakatheke ukuthi ngabe amehlo ethu akhangela umsindisi. Kakhulu mfundisi. Kodwa ke nxa sokulahleka khonapho. Kulahleka kakhulu. Ikakhulu ungakhangela emalokitshini la semaphandleni abantu bayabuya bezobuthana kuma growth point. Khonapho nxa kubuthana kuma growth point kuyanathwa kwenziwe yonke into. Isiphetho sakhona babe sebetakiwe sokulwiwa. Isiphetho sakhona abantwana amantombazana asakhulayo lusuku abaphuma bese bezithwele. Kulokuthi kube lusuku okumele kudunyiswe inkosi ngalo. Wabuye ukuthi azosinceda azosikhulula asihlenge. Nasisingene ezonweni. Sesingene ezonweni. Sesiwazalwa ngayo. Kunjalo mfundisi wami. Abantu isikhathi sesilomhawu. Ngicela sifikeni ekuxoxeni kafitshane ngendaba kaHerod mfundisi kafitshane ngoHerod. Eka Herod iyasincedisa ukuthi sihle sicazulule indaba lesanda kukhuluma ngayo. Aha sihle sixhumanise. Lapha sibona ukuthi uHerod uthe esezwile ukuthi kule nkosi ezelweyo yena kuye kazange akhumbule ukuthi kumele inkosi ikhonzwe. Yena wesabela isikhundla sakhe ukuthi phela amaJuda ngabantu bami lapha embabusayo. So ngaso kuthiwa sokule nkosi yabe sizele ukuthi senilahlekelwa ngikubusa lapha. So indaba leyo Herod yamthukuthelisa. Kodwa kuthiwa wayigcina ngaphakathi kwakhe. Wabiza izazi zempumala ungafunda uMateyu 2 khona phana. Ivesi 7. Kwangikhona uHerod esezibizile izazi ngensitha. Wabuzisisa kuzo isikhathi sokubonakala kwenkanyezi. So Herod wababiza wathi ngizwile lapho ukuthi libona inkanyezi lilandela inkanyezi lini. So alike lingitshele ukuthi inkosi lezelweyo izalelwe ngapi lami ngifuna ukuyikhonza. Kodwa yena wayengajonganga kukhonza. Hayi wayefuna ukubulala uJesu. So wayefuna ukuthi abe kwasi uzalelwe ngapi. Wafuna ukuthi abulala uJesu. Siyakwazi ukuthi kasazange atshelwe ngoba izazi zempumala zatshela ukuthi zingabuyeli ngendlela ezinjani ezibuye ngayo. Kodwa yena wagcina sithi abantwana bali 2 years kusiya phansi kabenziwe njani ababula abangabafana. So sibona ukuthi uHerod yena kulokuthi athokoze ukuthi kulomsindisi ozelweyo yena uphikisana lecebo likaNkulunkulu uvuma ukusetshenziswa nguSathane ukuthi abulale abantwana ezama ukuzingela ubani uJesu. Kodwa mfundisi ungakayikhatshana khanye isihluku sakhona sokubulawa kwabantwana abangelacala abancane. Ukuthi uJesu ezalwa kwahle kwaba labantu ababulawayo bebulawelwa uJesu. Konke kusitshengisa ukuthi siphakathi kwempi enkulu. USathane uvele ufuna ukuchabala isicebo lani losindiso. Kodwa siyazi indaba ukuthi uJosefa watshela ukuthi babaleke baye ngapi eGibhithe. So indaba kaHerod iyasincedisa ukuthi kwesinye isikhathi ngekhisimusi khona phana kuba lamaqembu amabili. Kule qembu elithakazelela ukuzalwa kukaJesu sibili. Kodwa kube lelinye iqembu eliyenza izinto eziphikisana lobani loJesu. Khona kade sikuthinta la ukuthi kucina kusiba lilanga lokufa kwabantu lokulwa lokudlwangudlwanga lokugwazana. Leli qembu eliyenza njalo liyabe selisikhumbuza ukuthi kwesinye isikhathi liqembu elivuma ukuphikisana lomsindisi kulokuthi kukhonzwe umsindisi kudunyiswe umsindisi. Kasincediseni ke bafundisi isikhathi singani sesiphela. Abantu kasibancedisenini mbonani Mateyu 25 angasincedisa ukuthi kuyini esingakwenza ukutshengisa ukuthi siyananzelela ukuthi uJesu wazalwa ngendlela eqondileyo engalimaza impilo zethu futhi engabulali abanye abantu. Ake sikukhangele nini ukuthi singancedisana njani. Siyabonga mfundisi. Engxenye sibale bese sifaka nje ngamanje. Ngabala ngamafitshane ngoba isikhathi sesingani sesihambile. Right. Lapha ke kukhulunywa ngokwehlukanisa kwemhlambi yabantu ababili. Usayiqambanga ukuthi Mateyu 25 kusukela evesini lika 31 usiya kuma kwelika 46. Kodwa ke angizukubala ukuya kuma kwelika 46. Ngizaqalela ku 33 bese ngisiya kuma phakathi lapha. Abese sithena ke nxa kusehlukaniswa ke imhlambi yabantu njengoba ke sesikuthindile lapha. Uthena ke kuzaba lemhlambi emibili abanye umhlambi omelwe izimvu omunye ngomelwe izimbuzi. So izimvu ziyabe sesandleni sokudla
imbuzi ziyabe sesandleni sokhohlo. So abe sesithena ke kuvesi ke lika 33 uthena ke inkosi ibeke izimvu ngakwesokunene sayo lembuzi ngakwesokhohlo sayo. Kungikhona inkosi iza kuthi kibo abakwesokunene sayo, ozani lina elibusisiweyo ngubaba lidle ilifa lombuso elawulungiselwa kusukisele kudatshulweni komhlaba. Ngoba ngangilambile la nginika ukudla, ngangomile la nginathisha, ngangingowemzini la ngingenisa endlini, ngangihambaze la ngambathisa, ngangigula leza ukungibona, ngangisentolongweni leza kimi. Ngakho ke abalungileyo bazabuza bethi inkosi sakubona nini ulambile sakunika ukudla, ingabe uwomile sakunathisa. Babuze yonke imibuzo kuthiwa khona yena nxa esephendula uza kuthi khona inkosi izaphendula nguvesi ngu40 izaphendula ithi kibo ngiqinisile ngithi kini njengokuba likwenzile komunye walaba abafowethu abancinyane likwenzile lakimi. Ngamafitshane mfundisi sithinda Ngamafitshane lapha lolu suku lolu njengoba ke sesibonela ukuthi eBhayibhelini usuku uJesu azala ngalo kaselutshelwanga, kodwa ke uJesu wazalwa. Lokhu sonke siyavumelana. Kaze silusebenzise ke ukuncedisa abaswelayo, silusebenzise ukuncedisa abafelokazi intandane, siluncedise ukunika izipho lokwabelana labanye abangazange baba lamathuba ukuthi bazuze lokho esilakho thina, ukwenzela ukuthi kube lusuku olwentokozo umuntu wonke ananzelele ukuthi kulokunakekelana. senza ulutho ubalisile labasemajele kunjalo, abanye babotshiwe basemajele, ikhisimusi bayidlalela phakathi kwejele. Thina siyalokho silakho ukudla sisidla sikholisa, kodwa kulabanye abantu abagulayo, kulabantu abazintandane. Mfundisi uthi okunye njalo singakutsho yikuthi lusuku futhi olokukhuluma ngothando lukaJesu ebantwaneni. Kwesinye isikhathi abantwana bayakuthakazelela kakhulu kwekhisimusi, abanye babefuna ukuthengelwa. Ngiyakhumbula thina sasifuna impahla ezintsha. Kwakunjalo. So khona singabalisi khonokho asibathengele nini impahla ezintsha bese sibatshela ngendaba yokuzalwa kukaJesu. Sithatha ama opportunities zona la ukuveza ukuthi uJesu wazalwa. Kukuhle khona lokuthi sikwenze. Above all kumele sikunanzelele ukuthi sikhangele ngingabuthanisa ukudla mina ngalelo langa, ngidle ngikhohle ukuthi kulabanye abantu abangadinga usizo lwami, ngibatshengisa ngothando lukaJesu. Silabantu khona lapha sikhuluma sinje mfundisi khona lapha edolobheni abahlala edilidini. Kunjalo. Bona bazayithengelwa mbani ikhisimusi. Bona bana abantu kumele ukuthi sibacabange. Thina bese sidlalisa imali sithenga into ezidutshulwayo ebusuku abantu bangalali. Kulomunye umuntu olambileyo ohambaza ongancediswa. Omakhelwane bethu khona silezalukazi ezingasela mandla. Silaba felokazi lentandane phakathi kwethu. Singeke siswele abantu. Mina mbona nibafundisi nxa singathi lusuku lokwabelana. Lokuthi abadinga ukuncediswa even ngemisebenzi. Ukuthi siye basebenzela. Kumele abantu bathi nxa esikwenza konke ngalolu suku babe kwathi uJesu lothando. Lusuku lokutshengisa uthando lukaJesu. Njalo uJesu wazinikela. uJesu wazinikela. Wazalelwa emkhombeni wezinkomo. Kunjalo. Wezinyamazana. Kunjalo. Hayi balaleli siyabonga, ngilethemba lokuthi liyaphathiseka ukubana usuku lekhisimusi ake sibambe ngenye indlela. Cabanga umakhelwane wakho, cabanga umntwana ongelabazali, cabanga umuntu oswelayo, cabanga abasejele labagulayo. Kasicabangeni ngalabo bantu, senze ulutho oluzatshengisa ukuthi uJesu luthando. uJesu wabuya lapha emhlabeni ubana azosithanda, azosifela sibe nempilo engcono. Inkosi lomusa isiphathise nxa sikwenza khona lokho ngaleli khefu lekhisimusi. Size sidibane njalo kuviki elizayo. Siyabonga.